ngaturang sape iri kerari sida sang Brahmana keling digelis matilar saking jagat gel-gel lah cerita iya do lantur ke ceritayang titiang rikenyekan punika mekadi angan hidup dalam wadu renong ini gareng aja dan itu dalam watu renggong akede kidonentan sakuninge wenten indik biute iri kering jabo pura antuk ulang na beda bayanyo riantukan ide dalam watu renggong uleng pisan pokayunan ide nabdawang indik pemargin yang nyoni ya rare sewendan cikno sane nentan baci seantukan kewastona rares wenten cikno inggih punika sane nenten becik iri kering jabo pura besaki ya panjake mang ayah cekna cina sane kekantenan inggih punika ring sejeroning ngamargiang ayah bakti ngaturang ayah nangon niatnya dan maduwe mana panjang gel-gel rekalan ning ngaturang ayah nenten wenten punika maduwe pikayon sane suci ning nirmala saling dengkip sareng keramo raris panjang wenten punika saling dengkek sareng semeton rekalan ngayah ini kering jabo pura nang lo kamarano sampun kadur mano drasti ngeraris inggian pomargin yamnya nangluk meranene
sampun presida kadur manut kecapin sastra manut dresta sane sampun wenten. Nah, nanging seluwer merano sakewanten nirguna pisan makadiyatnyone punika santukan seluwer imrana kantun musak asik tetanduran iyo ibadah kantun kada kadiri wakadi merano sane nadah tetanduran iyo ipanja sayang make kantun pada sekadi sane riyin banyak saya kirang pang riantukan meranone tanpa resida icat sane ngawinan panjak gel-gel maka sami saya nen kirang laris ring sejeroning sane kebaos sandang pangan. Nah,